Pacific Club Fiafia Mai tau le nei tai ao. Lua se fulu minuto lua te nei le tula se fulu le tau las falaili. Yo elaso se fulu le nei foi masina lona fa. Fa tai ma vi le ile na lo famolona le. Ia te tatou ino mo fai ona tatu o dia mai le nei ase fa popo ya sol tatu wola. Ale mtani foi la le tau tu bla ngal po klam Fiafia Mai le nei tai ao. E mo mole tuala nga whaptik te lava le sunga leo e tawa i meni mal po klame le malua le taiao. Il nei vai aso atolo ne mai le aso nga fua se e pa ia mani le taiao. Ta se ai fo i male te usala por fantua i anatasa vai lua. Ia po le whionga ngal mana. Ne la unanga whaito lua. Pei ona iai le la po klame le malua le taiao. Il nei vai aso atoa. Manatu. Le sa whawhiwhiene oe ia ma... Whaailo atu i atu o eniso tatu pukalame. Meolo tu tupu i tawhai fia lo langi e misal tatu watu no Samoa. Al pukalame bulbul fo i lea le Fiafia Mai mo nevo yaso pe ona tatu mafutai.
ia vi ia leli tai le lofo mo le anga le o tatu tua fai on te melo tu se fu ma so matu wola le fu tatu tu e fa sanga so e nuti ni me manongi le nei tai ao i le matango fio le lofo le li matango fio le anga le o le tua ia pe on tatu mo wai le yaso ia le tua dona lofo mo na anga le ia te tatu lana fanau o kala me fa solo mo tatu le tai ao ne le asfalaile ia wa faisi umi o val tatu fa malastino o mato fitau manisi o tatu pa anga nai to mama le tina mai wali tetia o le ali me ia mantu fo ila linga so malo lo las fali aso malo lo to mala songa fu la to ia le fato atatu to filo ile le taya ia va per la fatatu fa malastino fai tatu fa malastino le taya ya ina ia mafai ona mo se malos fo o le taulongolonga ia tatu poklame mo tatu da son fu malas falaile ya misi fo tatu fa marstino mo tatu i leva yaso mo leva yaso o le tuai le telo tatu poklame na fa nga solo e tatu sumpa na ilunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube e mfai ana e alu to e kil tatu sumpa na ai pingi ele fa marstino yo ese taua mo tatu tilo ne vai temi tatu va vai ne vai temi tatu ia wa tele afa mai ia wa tele fo ina na maua vave po ia tato i mai o tino ona o le lava le fa malstino ia le tawala na taulongolongo tato po kalame mo tato le vai yaso mo le vai yaso ina ia mo stato wa fa malstino fa malosi ia to ia ina in fai fa ngayo lo tino fa ngayo ia maso lo tino e mea e tato teiloa mea tato teiloa pete la po a petea oi e ka wolo mingoi e tawala tau sami fa nga yo lo tino o le si fa mai o vala la po o te pole na tala se o tala ia na o tala lu ia oi lu ia fo ia o fa mai va ko la po or ka malo ke ki fo ya se la po le manga yo ngi si la de o le manga yo ngi si la o se fia la po le manga yo le ba lu le ka mo ya mal manga yo me ai fe dia fi me e tawala tau sami mo fa se ngal ai lo le taua ai lo tau sami e se ngalbenga e taua o le stangata e la po pe an tatu fa so le telo te o le stangata e la po ale tino ia ai ngata o le stangata e la po al makwa seki asori seki tangata na ia taua le tau ngolongo mo tatu patalo fatu boy talo fa ta si mai so ia fa fono ia fa talo fatu lo sunga le pula tatu mo le balele me se foi la finga luenga me pulenga tatu male vale li faneolo fatalo fatu tatu pakala le taiao e la usunga le la finga le pule malo se fumoria malo foi le toatai alo fatu na yo tua ya tele amapela o fa o va ia tu fa manatu ia le asofana o le tina ya pela tua ale o sunga le pule le male vale asetasi lo tina ya solai o matung ia fatasi e ma vai tele le men matu no fo e se fole nau o le tina i siana whanau. Po a me e anga ia vai anela ia suafa. Sunga ia whaafonu o se tas o le alo le tina ia pela. O asola, e haong sa unga le kolisi tangata leo. Pole ngoa o le sunga ia whaafonu o e vili. Ia o asola la Wai o ke makuala ikiki ia sunga lipu. Ai ke lango usidia ia ai kurua. Ala ua pule malabale le alu. Angkari whakamala ngā vai kai. Ia me e roka whakamala. Marianga le yaso. Tatu atunu ala fan tatu whamalstino nei taia whamalo atu lau nanga matau tua le sirikas. Ia, o lo langa malo si tatu whamalstino nei taia. Malo le seifua malo fo le ona sai. Tiu te mga ruenga whaaftai fo le pulenga pala whingaluenga o lantou. O lo ngā rurua i tātou whatawale. Whaaftai le langalanga i le fo tātou pokrame. Ia lili, vai me o ke kurunga whai whaamalas kingo. Sorry, kālo whai aka i kāri i le. Ia maka mahadi e. Leanga, whai mai ngai to ina manelo nai do umatu e atau. O le hale me ole koe whaskaka whaamalas kingo whako. Ia man kua fuilinga so maruru, les whare, le malaso ko ngai. O i malaso nga fua. Ma ia e koe whai na whako, le la whai. Le ala wa usau ure whaka whaamalas kingo. O ia, kako anu, ia, e amata la tatu, ia, na tatu safai mamua. Io, e umaloa tatu tūle runga. Uma lo tatu turunga ai la kako fai mamua safai ona yeina ta mama le tina lai fatasi mai lai ma futa mai i latu fale le sa fai no foa
a fa pela na te ala le lono fo ma le yo le sa ilia no se no fo ilia no fo la ai no fo le ai sa o ile no fo no fo le no fo la ai a fa pe fo na no fo lo ofisa ya nga i li fa pe na nga computer ke doi ya nga fo do fa martino ya le ya luma lo luma ya fa pe lima tasi lua tolu ya mana ya me bilo fa pe sa le lima alilunga alilalo lalo bilo ya tafa ya alitonu ya alilunga sa le lunga vai alilunga manaya ya tawau alilunga tawau Noni mea maka mali ai, vai. Lunga tau au ia sa luma tasi lua tolu pa lima ia fa sa loa ia tanga falo tua tasi lua tolu ia lea ngavale tasi lua tolu mana ia falo fa pe lima tau ka fa pe tu lo tau lunga lima ngavale falo ia tasi lua tolu ia ngavale tasi lua tolu mana ngaya ia fa kau fa pe lalu lima lan ngofo fa tau la fa pe ia lunga lalo lunga mana ia al fa pe al luma ia vai jangan la faya tas lua tolu kanga ngale la faya vai tas lua tolu gas lua tolu e falo fa pena ia tas lua tolu e alfa pea pi o to pea sa fa pea vai manga ia tas lua tolu ia heia falo ko me ko kinga ia fa mingi fa pea to au fa mingi fa pea ia ngaya ia ngau fa to au ia u fa pea tango fa peleu mi ngor fa pea ya lunga ya lalo lunga e fa lunga kwa e ke ngia malo mangava tasi lunga ya lalo lunga ia vai fai maria e ke sela ia mar ke ngia malo mangava ilua ke va lunga kwa lo uru ala e ku de me lo mangava o ina la ti do ai tau fa senga lunga mangava lalo tas lalo aya lalo ia aya lunga koyan lunga lalo lunga ya mangaya tu peina ya mingo me lunga vai ya sa lunga vai tau e ngaya ku lalo lima ngavali sa lunga lima vai ngavali lu atu lima tau ya vai kas lua tol pa lima ono fitu valu Eva sport hey ya wa kausek o mangava le ke weka come ai io ya male e fai ngoe ka ko le kula ia o sa mai se ko fa mangi fila kula nga wo ia alu se fulu lalo tas
Lunga. Lua. Lunga. Tolu. Lunga. Lunga. Lima. Lunga. Ono. Lunga. Hitu. Lunga. Baru. Lunga. Iva. Lunga. 10. Ya, balmanga ya. Ya. Vai falo ngo kumpu wa sela ya, sa vai. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Balu. Iva. 10. Ya, ngaya. Ya, fatau dalo 5. Ngai ki sau fa ilongo foa. Sau fa ilongo foa ya apa ina lo o kapuvai tasi. Lua. Mea yo oi au kafa. Kafa i fa lo ko meio. Wa maka ngoi au kafa fa lo ko mea ya mea ngai mo ka ngule po. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Balu. Iva. 10. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Balu. Iva. 10. Ya, mangaya. Ya. Sekseki ya. La laku koe, laku rola ia le numo 5. Okay, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Iya. Mangaya. Aya teli. Sawi, kelak. Tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Lunga, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tafa, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Lalo, tas, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Iya. Ngaya. Ya, ngaya. Tahu nga yoi. Ya lah. Tahu kas lua. Kasih. Tas lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Tas lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, balu, iva, 10. Iya. Hihi. Ya, maya. Falo ya tafa. Tas lua, tolu. Tas lua, tolu. Tas lua, tolu. Tas lua, tolu. Ya, tahu. Alga. Tas lua, tolu. 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 Ya malo, ngaya. Ya, lalu mengapa? Piara ceba futa wayai, si como foi no fama skingo, fa malos vai fa malos. Malo lama. Talo fa tu te fa malo tu ne tamam tina matua. Vai se tatu ai ngane chayao. Tu di maleulu. Ya. Tahu atero no fora tero fai. Lalo. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Balu. Iva. 10. Lungal vai. Tasi. Lua.
tolu, pa, lima, ono, fitu, vanu, iwa, sepuluh. Alo tafa, sase, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, vanu, iwa, sepuluh. Heia. Kasi. Au ngā uma i o vai maru manava o au. Au ngā i o lima. Taua. Te tasi ka koseki le lakua. O tu lima le ulu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Ono. Fit. Vanu, iwa, sepuluh. Ya, vai, rilalu vai ah. Ya, saudungal vai. Tasi, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, vanu, iwa, sepuluh. Au tafa. Tasi, lua, tolu, pa, lima, ono, fitu, vanu, iwa, sepuluh. Heia. Hei. Ho. Ya, kulo lua. Ya, asa fai peta tau matua. Ya. Ya. Lakul kako pesi. Lakul kako pesi ah. Aiko, yeah. E pasa, e faustuma sole pa agese aiko, yeah. Ngaia. Ya wan mangai. Le ya lo sela la ki ngoi. Sela la mi ngoi. Se vele sela ko ska kopesi.
Aya. Phải đi đây giờ phi cả. Mana ya foye bangale olanga. Afuli aile tele otangata. Ele ilo asemea wolo fata chai mungulia no toyo mai faleanga. Aya. Halo. Kafa. Omo oba ola ualanga. Yo ngata si uma otangata. Fape yo le angan sengai lango lango ele faita ngi piota ua over el pelo over se. America posama, ele foi America tau sei da file bu posama tele ola tau lama. Aya. Ayoya, oya que pole faz caca. Halo. Tau vale fai euros tau lama. Soia to te lupiam to ayava. Ele lo lo que le ti wa e ba wa fa tanga ale la ba wa e o ba mala. Ai fai bea babi. Aya, aya. Sau masalau news para belave. Ai foi mas para bago o le tele la lagi fatu sainga ya America to ya pani. Babelo. Ayo ya ai. Hotel au fa bea tipini. So maria fata watu ma watu be. To sia la fa na wolo ai ga lo tolua wala o ile Fiafia Mai ile. Aya. Ayo la fana wolo ai garo tolua wala oi faya wala. Aya. Ayo wisu ibali me. Ia, sekia. Ia, sa iba che va con scacco pesa. Eto le la un lao. Aya. My
fua tele nau nau Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau Me vai tasi ai faa e tole lau lau Pe ale alofa, pe ale popoi Pe ale kaele, pe ale pepe Pe aga apo, pe aso ai Pe a fai kala, pe a kaula malama Timu maa maa fai malanga lole pe aso Sela awe fua tele nau nau Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau Me vai tasi ai faa e tole lau lau Timu maa maa fai malanga lole pe aso Sela awe fua tele nau nau Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau Me vai tasi ai faa e tole lau lau Ngaia. Ia What a tatu time. atu tatu taimi. Ia tatu ora le pese lea. Falo lo ilo baso tatu tino Ia. Aia. Tas. Lua. Tolu. 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 Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Hello. Das, dua, tolu. Aia. Sao ya fu kele ka sao la. Hello. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Super vai. Das, dua, tolu. Dua, das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Pasang tafa. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Aia. Tolu. Das, dua, tolu. Das, dua, tolu. Milo. Aia. Ayo lepa. Mangayo saura. Ya ia lele wa va ila le mangaya. Ai fa maongi ai fa lu fa malstino. Ia. Le ia se mera e popole ai. O le fa malsi au ai al pokala mel Fiafia Mai. To anga te usami fa ila fa malstino. Ele va o ia ele pokala mel te usami. Ai pau ale mea. Ia i lona fuafua le lei. Ia i lona fuafua le lei. Ai mana ia le loto sami ma el faisa savari. O le si vai ngata ua aua umalona e ai. Na e ta otolo le hai. Umana e tau sami tau faisi na ngai o inga le titi. Ai ua le umalona e ta oto. Ia tatu pokala te tari mai fa mai anisio tatu pokala le vai ngata iau. Watu nisio tatu wharinga whawhangabere tatu wataru. Tala tatu leina mo tatu whiri maketi. Fly direct from Auckland to APR Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare.
Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu fafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma soo si wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tonu noa tasi Great South Road, Takanini. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa lii tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fia masia. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Leo tala tātou leina tolu fitu tasilima tolu mo tātou fini maketi. Tolu fitu. Tasilima tolu mo tātou fini maketi nei vaenga o le tae au. Ya, boi la tolo fi abela la tolo na wa no atu tātou leina. O no tatu wala free market talofa. Talofa free market? Saul statu wala talofa. Talofa? Ia, salu mai. Fa mole ole free market ki ole fia ele moenga queen size bed. Le fia AVS pe o yesi se mana o mia. Ia una Vili mai le telefoni le o lua fitu, iwa wha valu, o wha. O lua fitu, iwa wha valu, o wha. O lai le a toa le moenga, sai lava. Tai mania le tai au, sanoma tatu free marketi. Tata fatia. Malo se fua. E malo se fua la usionga. Vai, o la o le falele ngo wala o foi le vai so a kui unkua. Le falele au ngai mai le fafo. E te fa mai le la po a pe lua fo. E le mo se fale o le falinga fai lo o sali ya. Ai la pu le ma mi skan ka sa va mai le va se la. O la ta usa mai fa mo mo. Telefoni. Ya, o lua. Lima faiva. Lima ongo. O lua? Ia, 5 Ia, maua lei. Ia, lei maua lei whaftai. Free market talofa. Talofa, se tia. Malo se fua. Ta mole lava o free market ko le ngava salwai ali fes ko free market la suika. O so le maua e tonga. O le ia po ale lo sulimanga. Ia, se vili mainga ka wakule le tawa. Ia,
Ole le lua ye kusa le ye la po ma le ye la ititi ma le ye feololo. A ke loanga kusa kai kusa fo ya. Kai kusa fo ya ye to le mo ye tonga ka mo le lava tia. Telefoni. Ye tai lava mo le vanoa. Telefoni. Ole o lua tasi o valu fa valu lua. Ia le mawati na mrio tayao. Ye fa tai lava tia. Ia sei foi a. Pili make talo fa. Ma lo sai fo te tia. Se fo ni ali tayao. Ya, ola oflima ke kisa mol la Maria lo sunga. O u 5 pe le lava good conditioner ya 5 pe po kamaki a spulwa ngai le ya ma o kamaki o spululu po spulwa le ya ko langululi male lang pai le fakawa kule le si moenga ile se laude mo spulu ele mattress ya o le si pese le moenga ya ele se pese ele se mattress angale pese ala se lau pasengele le le pese o moenga umaya lua e pa ku se lau kala pe afinga maria ise si mga opaka Telefoni tina se wala lingo me la hengan yeah 021 ia 084 37 238 ia le mawati na fa te mrio tayao. ya lo ngo o esa Ia fa te esa mrio le tayao. fa sai lava te man Ia lo wa fa pena foi mrio tayao. Fili make ti salo mai. Alo fa malo se fu la sunga tete. Malo se fo mrio salo mai. Ya, la nge ma ole lima keki ya. Mo lava nga waku ka ko ngul ba solenga. Ma fiu fa kali solenga sa me fa ka. Ya, fa mo le a lima ya su mai ole fa kali wa ko ingi su fu fanga ole lima keki le so. Ole ila o se ki me wheels o da estima e lima pu fa. Ya la alu ko se la kala. Ya olo ye fo ime fa ngaluenga ole ele chiksoa ole ele skillsoa ya ka yo suka la me kasi olo ye trills ya olo ye fo inisio vaenga ole me fa ele pa u pe alu lunga aisa yo suka la ya olo ye fo inisio ole ele me ka ole promix fa ngali DJ ya olo ye val suka la ya mangisia vaenga mga mia ya ka musika olo ya olo fa ka sili mai ngomela le olu olua o polu ngolua baluli maongo olu olua o polu ngolua baluli maongo ya amuyele tu ne ya somale weekend la so Sai lei o mai tatu tamil tatu proclame le vanga tayao mo le atu fakti te le tatu o tunu mo tatu fili maketi pe ona tina mai tatu lama tatu o tatu o loia pe tina mai ni sel malo tatu o tunu a vala aulo anga ilo ia ilanga la fo tali mai lan tau ia to e mole si fa poponga le proclame le vas fo ile as fale le tema sani te belo wati tasi minuto le nei le tu las mo tasi smel fa fonga e tatu telefone ngala Britania Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, Eden Park, cricket and tennis are front and centre in the country's first ever city deal. The Prime Minister and Auckland Mayor Wayne Brown have signed the deal, aimed at unlocking the city's potential and boosting economic growth. Key commitments include reviewing the operating model of Eden Park, moving Auckland cricket and redeveloping Auckland Tennis Centre. Infrastructure Minister Chris Bishop says there's a bucket load of other stuff in the deal. More than enough things to get on with for the next 10 and 20 years combined around innovation, around transport, around infrastructure, around growth in Auckland. A former advisor to the US president says Donald Trump made a mistake by failing to consult NATO on the war in Iran. American officials will travel to Pakistan in less than 48 hours to meet with the Iranians for further negotiations on how to end the conflict.
Trump's former national security advisor, John Bolton, says the president should have consulted with his allies before the operation. But it's Europe's war too. He says Europe has suffered more terrorist attacks, which can be traced back to Iran, than the United States and Canada. They're closer to Iran than we are. So Iran's intermediate range ballistic missiles can range almost all of Europe. They can hit the United States. Forecasters have issued a flurry of weather warnings as Cyclone Vaianu approaches. Councils across the north are warning people to be prepared for potentially life-threatening winds, flooding and power outages this weekend. A red strong wind warning's in place for the Coromandel Peninsula and Great Barrier Island, and orange strong wind warnings cover the entire upper and central North Island. Met Services' Heather Keats says rain watches remain for most of the north but could turn into warnings throughout the day. A watch doesn't do justice of what's coming, but a watch is there to let people know that serious weather is coming. The Ministry for Primary Industries is opening consultation today on a proposal for a further 2-year closure to shellfish harvesting in parts of Northland. That's news. In sport, coach Whitney Hanson's named 3 potential debutants in her first Black Ferns team for Sunday's Pacific 4 Series rugby match against the United States in Sacramento. Loose forward Maya Anderson, halfback Tara Turner and winger Justine McGregor are in line for first caps. Co-captaining with Kennedy Tukuafu, first 5 Ruahei Demant will lead New Zealand in a record 36th test. Hansen wants to field enough experience for the rookies to learn. It was going to be always really important to come out and support the new with those that have been out there and done that before and know what it means to play Black Ferns rugby. New Zealand will have further representation at the Football World Cup. Referee Campbell Kirk Kawana-War and assistant Isaac Trevis have been named as tournament officials. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O se tala Fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Fe so te mai urungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O e sauni malanga i Samoa, maratua lole moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo i aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai valele i whaleolo po whangali i whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumori e tofo i le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover i te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama avenga maratua o loo iele tātou account i New Zealand pe lafo sa ufo i le moana rentals e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha antalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o e i le moana pe asesiane i le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Le Shine Dental, lau fale wha inifo wha moemoeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, i aso lulu taitasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono whawha, 2 ono whawha.
mo le shine dental e ia inga whapitoa. Eva mai pea I te reilo kasi lima I wakolu a mo. Au ngā te sunga mo Ia e whātutu atu tō o monatu. Mal family talo tene ia le tu la small tasi para fa foka mai ni so tatu musika fa fianga si filo ile le tae ya to e wolo fatu fatalo fatu ni so tatu pa anga ila to umala valelo mafuta ba ilunga le tatu tua mai se ni so tatu ainga lelo mafuta mai Samoa le tatu proclame tasi ono tesi mal tasi famo fatalo fatu proclame ya to pe lava na te mafuta mai ai io tono tatu atu Samoa tono tabale tono lo fale tono lo farfinga wenga ole ale unanga mal tau na te ia o unanga masani le proclame Fiafia Mai asfalaili
as falile le utatu ye o ka se kele mape le alu le vaiaso lantou le o tatu o mai le fai unga ne fai vaiaso to lunga po kala me ale Fiafia Mai ia ai fa o pe ni so po kala me tatu le tio le aso atayao fatalo fatu ai le atu to fatalo fatu nei tamama le tina matutua malo la se fu manu ia malo fu langi ma ni tayao fo vi ia le li fa ftai le tu lo mo to malosi fa ftai le tu le fa malo longa lo to se fua ia ma fa fitai fo ile to sa ili le li ia na pongi matalo o lo manu ia fai valo fili mo tatu watunu o to fai va ia o to tapo inga ia o to talo ia o lo manu ia nga ruenga fanga solo alo mtama fana o tatu watunu ile aso male aso ia ale au sale vi po le au finga ruenga tofi le tua fa fitai te fo po kalame ile nei ta ia fo mo le aso manaia fa malo fa fitai sa ili le li ya walava ia se upu fa malosi mai le fion pa ele tu to mata waila na fa nau fa nganga e tono e kalesia po le to vine fo le na wa vala unai lu se fu tua ia ile fina ngalo le fa talo fa tuai ma fa balo atu po kalame le ta ya fo ma le tatu ainga u malabo fe lava nei te fa tasi mai ai fa talo fa tu ma walo fa tu ma lo fo la ma lo no sa inga ruenga nei va yaso ma lo mo ti nga ma lu tau ma mea tu po nei va yaso ia vai lu tatu o ma le sfarili wa e manu maloa ono on sai malu fa mo le li e fiso so ni mai na nganga ia te oi ma tatu uma le ala u tatu au lim ana tatu fia ina ni fo i inga le ti apolo man na u fana ni va ia ilonga ke usu fia ke usu fo ia oi ma fa no ai fa fitai ia te oi lo on sai malu alofa e moni upu e masani tatu fa longolongoi ona nafi wo tatu tua ai tatu savari puno wa i mole tua malon finangalo savari puno wa i mole lumana ya wale manu yo tatu ya asfala ile pa balote nei afta vale bola bodunga la tele so se tavale na te mafuta mai ai pa malote ya oi malole for lau afa pena manuia le vayaso ato mele so fo se pa ia mai ia le so le nei tayao ia fai la ma fai mali la ia fa utau le ia unga ruenga ia fa utau le lau ta vale wa taunga tali pinisini o so mari mako piko ngui o tala o le paula wo ye pu tolu tala tolu lua e yo le paunga le bo yai e le per pau ya sola a lua a pau le pinsing pau foi la lua tala lua tolu lua tala lua iva al pau le e mo ya la mo ye sa kala le silo makua ye misirianga o mo nga fas pau le misirianga o ye nga fas pau pa o ngi pinsing talo sia feutanga inga a ma lopo atu nu olo vesi nei ai avi siloni taua mamisa ia pela se mea tatu te no nofo fatu ple ai o mea ia wa leva na balo ia mai le fionga leli ia te me va tau ai ma lo va tau atu nu vesi tupu vesinga ia atu nu te tasi io le ala tatu te lo awo o te minei ia te me va vesi ai ainga e te me tupu ai ia vesinga tonu e kalisia e o ngaluenga leli o le ale me le tatu te tilo o me wo leva na valu ia mai a le wo tupu lolo winga mo leva na tau na tatu mantala i me tupu mamalo te diso tatu panga nungo tatu Facebook mo le YouTube aboka en lotu to malata fa talo fatu mai Alaska e a fa malo te foi la unanga mo tua le sunga le pula le tatu mo le balele Samoa ia fa fono tu mo vao e vile lo fatu ma lo se fomonia ma lo fotta wantai ma lo sa yo tu mo faiva anga lele tua yo faiva lo filima wale to avino nga ruenga tolo tatu malo tu na fo moa fatu ma nu fo le nei fa ngol va yaso fa malo tu ya tina ma ilo le fatu si mai Las Vegas tu pola fatu nei tayao fatu ya solo malo no sai yo tasi le fai upa le malo lo le iai tupola fa maloti ya fia tau pou malai fono lo pati malo se fomanuia pa talo fatu ya kasiano sanele lo fatu brada manuia fo ngaru ngalo fengai ma oil fatu ya Celina si osi fa talo fatu nei tayao nungo tatu YouTube pa maloti ya oili si pa angale amigo scannen le fatu si mai na ya lisa pa baloti siniva tapu soa fa tele mafta mai pa baloti leita yao ya fa fo wina tan yelu lo isa tu nai le fa tasi mai na Oregon
Fa malo atu fatu ia to anga lo fatu anga ia to mala inga to masi la ulu fatu lo fatu le taiao si ua tatu te popole sa ole le ia ua te popole fa pia e le mafa le ai a fa pia e te fia o tatu wa fa malstino mo na ia tatu te mamtina matutua ia matatu uma ua te popole fa lista ngata ping ia oi o le taulongolongo ia le tatu pokalame batu ia to oi awalo sui fo maluina Fatalo fatu ai lea ia te utou. Whamaloti a Kendon, fatalo fatu. Maalor se fomanuia. Fatalo fatu a Penesa Moalo. Seki mai ata ato le nei tae au. Whamalo whaftai. Tanuai a tala. Le ato fatalo fatu tatu poklame. Whamalo atu le nei tae au. Italia sia opo. Maalor se fomanuia. Whamalo atu le nei tae au. Ia talo fa se sia kala malo fatu plana manuia foi ngaluenga lo fengai moe pa tai mafta mai ia lo fatu manuia foi valo flima lo fatu mo sia martino mo ainga tafiti fatalo fatu fiti manuia swalken fatalo fatu malo fatu mafta mai ma au uso fatalo fatu le fatsima ina au Italia manuia fatalo fatu le bawa le kikipua fa papa piesua ia mapai ia pa umar sumpa buio isa umar fasal unga kakala mui ala fatu manuia wa mai ia o pei al kakale ongar falo lo fo ile ngai puinui ia alo fatu manuia le ba polo fatalo fatu le taiao fo spare fatalo fatu le hata siba nei vai tele ia malo ina le unang maltu al tatu super tired fa ia tu ia fatalo fatu malo se fo manuia kempa ya Australia ya malo se fo manuia le taiao chess va patalo fatu fafter mafto mai ne fatsima nai mangele patalo fatu ya keketa ala sene child o kasi to tele ia si tama faia tu fatalo fatu nei tatu ainga ia na rita tu vai ti fatalo fatu le fatsima kalestete malo ale o sai malo fo ile fa tite manga luenga sina fa fiaka bota to le taiao aso fale le lava to a musika tu ina tu malo tatu antu o awa tite manga luenga lo fenga ia Swiga ole olaga Ua fai ma fiafiaga Aga iluma le sui fuaga Tupulaga o Samoana Faa I ila lokalegi Le filige le peki Tau tua lo aiga Ia aisa u tau siga Fai lau siva Música o a vevela o a pau mai Fai o fica mai lalo mai Low kai mi le gay fia ai Au a ke I kala e fai mai So i luma Makua i lue mai Fai lau siva Togi iluga Si kepu iluma Papa passau siva Mamma passau siva
sausiva. Papi vianga mo tatou le uli. Mami fai sausiva. Daddy fai mai sausiva. Baby. Baby le fai mai sausiva. Kau alungai le vai aso. Ai ali siva lo kudi. Atalo vatu fa paia. Palol se fo manuia. Mama passa usiva. Ala. Paia ngalu ngale fale mai due. Eu le oso foi ngale fia ai o ko ingo le vai ko le mingo mai le lo matua. Ole suiga ole. Ia manga yo mai ko le mkuka. O le mingo foi o ko inga ko le mkuka ma lue. O foringa fa ai na le sfale le la ngona le fia. O Samoa. E kungwala le pukia lo makua masiva mai ku. Ai do ko inga le makwa ku mua I longa fofonga I me ai. La wa ai. Te do for fa kamala. Lo zabai fe fatalo vatu po kalabe. Mata si manai America Samoa malo si fu laude le. Mama tuainu ve fatalo vatu. Malo si fu. Gene Collins special fatalo vatu po kalame. Tau pa malo si fu laude le. Pabalo fo ya kalolo sione. Se ya pesa mino mo le lolita lo fae. Mai nai fata si mai na ya wa I o tara. Bati meke fata lo vatu. Ivona. Tuli abubu fata lo vatu le nei tae ao. Le fata si atu nei ile Tets Company. Tetis Company Hasty. Hawke's Bay fata lo vatu le nei tae ao. Mas foto fine Maria mo tatu fata lo inai pui noi. Tele tatu tau bafa nai mawai a maise o la e. Ala. Fai masinga usiva. Kero ese le tau al melo le fai le famarastino mai siva. Pabalo tu ya isa tu ya tua. Mama passa usiva. Sinilo balor se fo manuia le taiao. Mami passa usiva. La tu bala balo mafuto mai tono la tu falfinga luenga fa malo atu ya tau tau. Lua se fulbal fit 2 minutos challenge la somatasi. Sei tuli atu le fa finelea. Sei tuli atu peelekea. Sei tuli atu le fa finelea. Sei tuli atu peelekea. Seva ai le melea tu pumai le vale po fea sai ai vielo a fea sai moe ai se tuli atu le fa finelea se sei tuli atu beelekea malama lea sofo amo la ulo tolia ile fuata ai moa ai le tagata fiu etau lama ai la fileti gitaga o te lo alava ile ulu oi sole o sia o pulenu. Seva ai le melea tu pumai le vale po fea sai ai via ilo a fesa e moe ai sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu peelekea. Dele ova veao fa apea ita uao te ba atu I fafo le tagata o sulu au tamile o ala alo ai le tai nao ilo
suga se va ai ai le me alea tupu mai le vale po fesa ai fia ilo fesa moe ai se i tuli atu le fa finelea se sei tuli atu beyeleke se sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu beyeleke Dai bele wati lo jalu as fulu valu minuto chalo le chula se fulu le lua. Ya kuri la anu ngi la ola la me fa. Wa ya le se fa finge kuri kwa ma fia wa adu ya. Ya fo ya le se fa finge kuri kwa era ku mai ide le fia. Ole si ol fa karalu ya. E kuri kwa mai ya sawan. Sawan wal mianga ke manga wa. Ke ko fa ya wing. Yang alu dola ia. Alu ala ia la fia la walu bu sa loko. Kalu ai oi. Ai foi dal mas fa finge e alu ko. Ba kwa fi we kuri alu la ko ai. Foi la alu ale fi alu. Dai do ol makwa ma ngai ole ai ngare ngo fua. Al fisi kuri fua. Dal me kuri e fua. E ba fua nga kuri o oi. Oi le fi kuri kangaka. Se sei tuli ai ba se la fai igual vai a se le la o kai mi foi dale e fai mai so walu a se o relax anga me upala relax vai so walu a se o wala ku ide para kai so se o fa fifi ai ka relax no kama fa o uma pe anga o mai de fale ku de si desi o le uma alu o fa le wa ngangi foi fai violes o kai au fai violes ale o mai a kuri si kaba foi gale kuri aku alu boy de si po o ia la walu ala ku boy de si boy fa lava de si pico eso ia ale ko nga kuri la le kuri aku ale kuri aku ngi e ko alu kai ko ama mai se ale ku pa malo au manga kua ia le kara lesi ko inga mai sori ke lo e fai le ikal mengior kama por kama lo so le fai a ko va ve uma so a le ikal mengior kinga sori e alo waka ke fio ko fa maria ai pe sa ia fo a ikal kama ia lo ko va ve ko ke lo ngai ka ko di mai ko e mai ko e wo i lo nga fa ngale ko e alo fai di kinga ai ikal kinga so e uma mai ko nga fa pele fa le ole uma fa pere ala ko fa ole ya solo marcuri se kumula kangaka awadi alu le leo alu ko boy le leo ale ko malo alu ko boy o va querer o mianga ya nga o ese ko kanga fa mai alo fa nga fa nga de vidi marcuki ele vidi mal cooking ele wo fai venga kamba ki pere vidi mal cooking ole mere do langar nge yo basa so ya ko ki fia kuri kinga ele ya le kuri ala ya ke ole le kan ale kuri dale ya ubar kinga mal kan ayo tagutu ke ya vai me ma ko fa fingi wo ko do Jalu sul family da challenge jula simalua Tato wo mai do lupo. Ya la foi nga kuri dis fa fingi dis kamalo nga wakula do. Wale la basi fa fingi vai akwa e ka wakula do wale ngidau. Ka wakula do wale ngidau. Kapel fa fingi po fa la do le ni. Ole ulupo lava. Ya wo ulupo for vayaso. Elle fa ai longa ina oni ulupo.
Os football e minuta talo le chula se football e lua. Mata ko fia le sunu mane lale nei fo ia holi. Pengale tunu tu te mangalu enga. Babalo tua le zunga le fionga ia leota piva mal fatua. Ia bala unangal jatu fale engal jatu dairy fale ofu nai lo hat. Wellington e. Kotele la tu lo mafuta mai ai. Pangi keke vevela. Tau maftanga le uli. Yo e mota to ia le mafuta mai Wellington e. Fa pe foi te malanga Wellington e tele yo fale engal le fionga ia leota piva. Alu ia te tau sambia na te tonu le telo ngā se senga mana na ia tonu tatu wharenga. Patala wati a keke tala balor se fua. Tau se fua ia alo ni mea se palo fatu. Mari fo ngā luenga le tai ao. Solo fa mai fia kuri fo ika male a inga. Solo ea. Fa mai wa fia kuri nga ia. Fa ia kule maure vau rupo. Aba kule fio no po e kuri le fia la ko ai ke fala. Wale fia la ko ai ke fe fia kuri ga eh. Aba kule vai le mau vai le vai no po ai. Ya nga upu to muni fatalo fatu. Ke te ala malor se fua. Ele bisi moli boyo. Elvis. Alô fatu ya to emala hinga. Alô vai. Alô fatu também. Alô le seifua. Pa bia nga moles falaile. Tawalunga tiu te bangaruenga. Fai le mu fai mali. All sai lo tiu te bangaruenga le so. Olha lá si mai koskoso maris furudua. Koskoso maris furudua ia va vengo ma. Ai alo fai sau kama fta. Ai su e bola ku pegar vai les faringa, Ele se api ai kala fu ofa mol mole. E ela ku vai fa pe fa mol mole ai kala fu ma saka papakiu. Oi le ai. Ele se suka ma se masima. New York lo fatto si mai ai pelena tete. Male ai ngalo fatto. Fia
5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O ti ngana uniform. Whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every day. Talofa sa mola tunu pele. O leo to amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wale tau tuaino le mamalu o so tatu watunu u ile nei tausanga. Mo so se whamoi moe, wai poiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keitei da fo I tau maftanga mo so se whamoi moe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. O lo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi walwan o Great North Road I Avondale. Nga se sei whalawa, panivide, ma le telo tau mafa SS a wale fonga tau mafa. Mo niso whamtalanga, wala wane loa I a lease and waki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Vai al tatu Fiafia Mai se emele po kala le mo e fatalo fantu wai apele nan tete a pintisi le ba futo ngol tatu po kalambe o pese le tantu o pese fengoina o le toso mai nga ila ilungo le tatu YouTube to moila o le tu ina tu tatu pese le toso mai Elvis alo fatu mo mala inga imbele bone After of the mic for VC Fatalofatu Pokalame, Fafte for Elanga Putamuli, Fatalofatia Ota Sua, Fafti, tell them after my ever Vangalas for Lady, your Oisili Fifi, Umafu, Siriana, Fatalofatu, Maria Galwenga already for Jaya for Ria Tua, Siriana, Luatua, Sidiloto, my Vayala, Monga, Lofatu Maria for Jaya, send yourself of Amalof after of the mic, Tatu Telimon Tatu for Vifianga, all of Tatu, what to do. Kia, Fatalvati Kia, Mika Malon se fua. Nico Ufau, Colio le fatti mai nai Brisbane o Italia. Pamalo tu le nei tai a ruta tauti. Let the falong of Abdel of the Mai. Hello for the Mai ya Rose. Dominico. Dasi le tangata matua Fiafia wa umana vaiaso. Dalu na whaingaluenga leise tupe pilpa. Lei masikare mawai. Maria Galwenga Rose. Yang kingi ke eser ferwai. Faisau komali ko ya higa. Uai mai wasgilo ulima. Navaga upu fa folina. Lela va poroga ilo aina. Ala ile ba umo ile sami. De umuguka ua fai mau masami. Kasi le uye ye masai sai.
fesu yai malogu o fuva leo leo anelo mapua magawe sao makaua sea kokingonga ile atua ua galo lau kautua le consiga safai a souma logu ano fasa fame melo abakuleo la ingao pepelo Sole, sunga faima se alopa, fa mole mole, uasa maiolela, ai kulia weka la ufala, au kala mako esaka, faima le mole. Kuluku que alu ile aso apoa pe ile aisa ukamaloa kausa uya oi mau wala fa mumu au lengei wa ofo imale ilipu lulo alma que ole ale lo mapua magawe que akawa seyo akune awa malua uwa galo la ukau le dosiga safai asoma ragua lo pasa fa memelo apa kuleo la imao pepelo copa o mai mi sole suma fai ma se alopa famole mole selulu ovalo ula venga di wa semicula ele coi foia cule pama cofa soy mua oluluma lo veo a uma Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo falawa. Isa ia fast food o lana fai ua tolu sifuru mantasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto, e tu ua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga i le maulunga. A luma lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa leo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o leo lo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali
A o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase tauwi. E iai le sautonga ma le manuia I lona muli pea ma whātalitali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ona sai I tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe, wha ti ngā mai, wha vai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia I tātou mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi a Yesu whātaritari le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. Ona o so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whaapipi ila I o apa au Keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Some things look like they've cooled off. Sunburn, your barbecue, hot pies, and burn piles. But only one of them needs water and plenty of it to make sure it's truly done. Burn piles that aren't fully extinguished can reignite weeks after flames are no longer visible, causing 40% of wildfires each year. Don't be fooled. Fire's only controlled once the middle is cold. Find out more at checkitsallright.nz. Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A whai e te whia o au I to mai whai kofe, whai loa I matangata fau, ma whau sia lolo to tele e a matai singa luinga fau I se whale kofe, po se whale ainga, les tala nei loa I la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama e whainga tali toi fo'i ia o a onga, a o emisau o se a onga I peilawa o se a inga, ma o loo iai whai a onga e lango ina o I taimi uma. Wala au mai nei loa, I le o walu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata I nei. O se tala Fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua, Lincoln Road Henderson, te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu, mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima awhi tala. Fe so te mai ulungia, Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe manau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru pāpitoa nao le lima tāla tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma I tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silifia, mo whaasoporia so se wahenga New Zealand I o tātou lala, o lo awanofo I o tātou ofisa I o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, mo le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai sili ato na whaasawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisa whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. Whai ungo le vai aso o tātou wheroa i mafuta whaatalofa i o tātou tiro i au si mai alau whaafonga. O leo whaatulanga nei aso e tango fia ai e le whaamsinonga mawalunga e peo na whenga iei ma le li whaamsino mai New Zealand. O ia le o Reese Harrison, le talo sanga le sui whai pule o whale ali li tasi. Leo lo ta talo ai e whaia se ilo i longa ia fianga ona ai a te tau. I lalo ai a inga le tū la fono whaavae. Ona o le whaai unga le whaamsinonga o whainga palota ua whaamau ni ai. Lona morianga e tasi o lona whaatino leo se whainga whaala tua. Ma mafu ai ona solo ia lona tofi whai pule. E ui ua whaapawhala i se tūlanga le tū mau. Le malosi o lea whaai unga. Ai se isu e su e mua lana talo sanga. O le stofi na wala o ele mata upu i lumo le li whaamsino i a Harrison. Ma whaatulanga i loa le aso lua se furu o aperila. E abatai ona su e su e le talo sanga le fio ngā toe lupe, mau i au tele pou muli nuku o na semo. I le wha moe whaawau le basino yuni. Wa au mai ei ma le fina ngalo o le whaamsino e tu ina atu i le lo ia. O se King Council po se KC ma le sa avea. Ma lo ia sida lo tātou malo. Le fionga i a sua Helene Warwick, e tau veina le tūlanga o le war le whaamsinonga, po le Amicus Curie. Wa mafua lea ona ua manino le whaamsinonga, e iei a fianga o le loia siri le mata upo le asu e sueina, ma ua le ala ngāta tau wai lona ofisa na a wai tau arumanga uma. Wa manino fo o le talo sanga ua whauru atu, e au tū le fina wina leo le solo ia, o le whaai unga le whaamsinonga o whainga palota, ai o se tangi o le palota sa a mata, o loto loto iai le ua vea nei malo ia sili. Whape aire te mai ta ilo ia na whaaua wina le fina unga o le tangi e le whaipule o whale ali li tasi. Ona o le teiminea sa ngāru lue whaatasi ai i la ua, i se la ofisa lo ia tūma oti. O le sauta ua tina ma te mai tai i la tau bata ua le auso whaalo whani o le kalesia metotisi Samoa, whapea atunu e mamao. O lo whatasia nei le urua i mafutanga wa awai matūpulanga tama i te televou le kalesia. Lea na tatala aloa ia i le fiafia le stofi. Matumutumu ai fonga ai whale ula le lau mua o le kalesia i lo tātu utanu. O le tere o lu i tau o lo whengai matama i ta ai manisi o tāpenanga moro lātu wati na e manuia. O lo tala noa ina maswala upule i lea urua i mafutanga. O le pelestene au le kalesia na te itai le saudi ngā lotu na te talai lea whaata singa, a le auso tama itai o le kalesia me tutisi. Fato atato te atu nei ai le vai aso. Sa whamanatu ai le amana ia e Yesu o oe ma o male lalolang. Na au mai ai lono soifua ato toa na maliu, ma oti mata ngai sa tau, mea na whaia oe, mea na whaia a. Whaia le lalolangi ang sal. O lona toe tū manu malo. O lona alofa moni mo lona amana ia o tātou. Whapena foi le vaaia le kalesia ia tau maita. O mata lava i le tau nuu mai o tau mai ia tu nuu mamao. E o ai le malanga mai sa voi. O atu whale tua o le au whaingaruenga, ma le komiti whapitoa. Whatali o tau basi. O isi taimi o taimi tu ngā o le po o whainta. Lele wingor nā mea o le amana ia. Le amana ia o tau. Le anga o tau mo atai au. Ma tau nei. Au tau tai au. O le whatu o tuanga ma le whamoe moenga o le kalesia ma le auso whea whan o tau. Awhitai fo i le whirwhiri ina o le. O le au tū o le mafta. E le lei, e la le lei, le tamaitai a mio atua. E la le lei, le tamaitai a mio atua. Le ai ma se mea se e nā mea. E la le lei, ma au le lei, le tamaitai a mio atua. A o le wha moe tonu a leo le au tū, ma le soni sa whaitawina ma le whengeng tuai, a toa foi ma le whengeng fau. A o onga le apostolo o Peteru. O le au le lei, po le la le lei, le vaai whale tangata. Ma nei o whauringa, pe o nisi o tō, a misi o tō ia mai whafu.
motua I ila mai tau tini. Mosi mosi, la mole mole. O le vai la whare tangata, o le mena tau o le au lei. Mena tau o la lei. Atoa mo lava lava manaia. Atoa ma meo o tiurs. O mama, ma kaulima, o filifili, tau tau I lo ua. O tatou vai kwa au nei lava, kwa manaia. Ai le whapena le vai ale apostolo Peteru na mafua ai le soni sa faitawina mana upu apo I tamaitai, I tina, I whawhine. E leo le mena tau o le au lei le apostolo Peteru. O le au lei, o le tamaitai e ha mio tua. O le tamaitai e ha mio tua. Le mena tau o le ha mio tua. Tamaitai whalo alo. Tamaitai alofa. Tamaitai usitai. Tamaitai e pu lea le amio e pu lea le loto. Tamaitai yanga malu. Tamaitai file mu. O le tamaitai matau I le tua. O amio o tua ia o le file ngaroai. O tau tai ia male kalesia mo o tau tamaitai. Le pelestene au le kalesia metotisi sunga whau lalo leti I se vaenga o le sauninga lotu na tatala I le mafutanga mua. Ale auso tamaitai o le kalesia. Na whairoe le pelestene sidi o le auso. E le I whaingo fia le tapena ino le mafutanga e sidia I le tasi le afi tamaitai. O loo au fia ima whale tua o whaafengainga o loo au wai. Ma lo le whatawa ina o le nei wha moe moe. Mai fio si noti wafu. E o mai samone. Ma lo tau whatua tawa ina o se vala au. Se I o mātou vaai atu. E peo na la unga le nei a fiafi. O mātou nei, a o tau tae au. E se me whai tae leli. O se taimi o le nei vai aso. Ia tātou talo, noa foi lea. E winga I mea o tutupu. I le olanga nei, tamaitai. Au e te popole, au e te fefe. Au e te atu vale o loso I fua le atua. Tātou te mawhaia mea upa. La ua fionga le la le leo Samoa, maa lo. Whaaftei tele, mo lo tali aloa ia o le wala auale. Ata maitai nei o le metotisi. Samoa matunu, ua matoa matangofi ai. Le nei aso, ina ua tala mai au. Tātou te mafuta o oe lava o le lale lei o Samone whaafitai tele o lo tali alo ia o la mātou tala I ate oe peo nei su matala au mai pe foi lau sunga Mataiva Robertson o la tātou wala au lia whapitoa mai New Zealand I le tūpalangi o le metotisi leo sila iai a fonga foi le nei fiafi wa au mau mai lava se faiso na sao se tatu tala noa fa soa I le winga moni ole tamaitai e a mio tua le pelestene sidi o le auso fealo fani o le kalesia metotisi le whaletua o fia le lei leti paanga. E wha so le mafutanga o lo a wai au malanga o tamaitai o le auso fealo fani mai atunu ese I fafo. O whaasara lau ngatu usao I lunga upenga te wha ilangi a le au nanga whaasara lau o le 4 media na whaasara lau ai le sauninga na talaing le mafutanga. Wa amato na wa madongi mtanga luenga wa onga manganu le whaia wa onga sa ili aini fina ngalo mai vaenga ese o le malo. Fa pelo tātu o tunu se tau mawhainga. E fausia ni tū la fono se lua. E pui maru ai mea tō tino manga waa whaaleanga nuu. Po le Samoa's cultural heritage and traditional knowledge. O ia tū la fono ua fuafua. E tau fia ai le wha o ngā whaale te tau e isi o tātu mea tō tino manga waa whaaleanga nuu. E pe o mamanu o le te tau, ma le manu. Leo o moli mawina o wha o ngā wha apisi nisi e nisi tangata e au noa. Ma se wha atalanga wha le tū la fono.
Wa whaelo le langolongoina le malo le fausio ia tu la fono, i le whanau ta inga, ia pui malu ia vaenga tā ua o le tātou whasinomanga, wa lu tupea isi o lo lātou whao ngā, wa pei o nia lātou lava mea tō tino, ai maise o le tu i pisinisi. O le vaenga o mtanga luenga o aonga maanga nuu o lo fito i tonu i to mai maanga wa whaaleanga nuu, o lo tau la mua ia o aonga lo whatalanoa ai le fausia o ia tu la fono. O lo tu mau peo na to tere tangata tā whau i New Zealand e malanga mai i Samoa, e peo na wha iloa le pūlenga o tangata tā whau i ana wha mau maunga wha alau i loa o masina te tasi. O le sfutasi masina o le tausanga le te nei 2.5, a mata mai lea ia i Januari e o le wha unga o November. O loo wha mauina e tu sa male fitu sfuru wha afe, valu se lau tolu sfuru 5 tangata i New Zealand na tā whawhau mai i Samoa. O se si tanga, e tu sa male fast food fitu le fast food valu pasene, pe a fua lea le sfuru tasi masina o le tausanga i tu atu, lua o lua wha. I lea lawa wha mau maunga wātangi ai, o se tūlanga manino leo le si itia le sfuru iwa tesi ma le valu pasene o tūlisi, ma iau te aroa e malanga mai lo tātu o tanu, e tāwhawhau ai ma whao ngā au nanga ese o le ati nae, o tangata tāwhawhau e pe o whale tani malo, o whale a pitanga tū ma tāwhanga maisi au nanga. I se vainga mamau o lo i aile tele tonunga o le a wha au wau na si tia pea lea tūlanga le lei. Ina ua taliu mai se malanga wha alau i loa lea ati nae, na a whea i vaenga ese o New Zealand. O se malanga na wha alau i loa ai lea ati nae mo le si la fia, e pisi nisi o lo whaia wha ato sina mo le au tāwhawhau, ina ia mau ai wha amtalanga e si la fia ai, e tele mata anga i Samoa, e tāwhawhau mai ai. E to luas fulima lea au malanga na lātu ua whea kala i Stete, Wellingtone o Tauranga, ai whai watu i au kilani. Na au fia ia i la tau na whiriwhiria mo lea au malanga, sui o pisi nisi ma au nanga tau tūlisi i Samoa, masata i tai e le whaurulunga, o le vaenga o maketi le pulenga o tangata tāwhau mai i Samoa. Wa whaeloa i nei e le minstau mtanga luenga le soifua maloloina, i lunga o se au walau whaasala launga i upenga ta whaelangi, le whai o se suenga whaaloto i whalea lea mtanga luenga. Sa ili ele tangata na ia ave le vaenga whaupufai o lo angaia le malo, ma le nusi pepo le Samoa Observer le kopi o le tusi mai le officer sili, o le mtanga luenga o tupe. O lea tusi o lo whautua ina ai le minsta ma le officer sili o le mtanga luenga o le soifua maloloina, ina ia toe whaafo i le mtanga luenga o tupe, ta vale o le ploketi, o na ua la whao ngai au noa ma se whaatananga lea mtanga luenga, o lo iai le vai o le whao ngai na o ta vale uma le malo. O lo ta ua le tusi o lo iai lava ta vale, ua uma o na iai e whao ngai le minsta ma le officer sili, ai le o ta vale o le ploketi. I to tonu mtanga luenga soifua maloloina, tele i o tangata, e tino ia e sau, ai leo ia koko. O lo iai fo iuta whalata. Ma lango whaile investigation au so e terminate. E le lei pelo lo tango e au ili ilia, o na tau te whaafonga mai, tau te malamalama i foi. O ta vale nei, e whai tau sanga matanga luenga, malapa. O matanga luenga foi, e tu maoti. E le ai a le pule silio, le simtanga luenga, le simtanga luenga. E le ai a foi minstao, le simtanga luenga, le simtanga luenga. A wafo, o le pule whainga malo, na o le palemia, a malele no le palemia, o le mena ia, o na saso o le ma minsta, o na wha solo atu ele minsta no mala, o na wha solo atu lole i ulu mtanga lue, a o leo wha tonu mai ele ulu mtanga luenga atupe, le minsta o le soifua maloloina, e vatu tonu tada, wesi sila lai, ia o ina te lo ai po feo tu wai ia nei i tua e ngā au. Lono winga tasi lea e tino ia e sau, ai leo ia koko. O i tato te lo ai, e iai tangata whaalata, lai tutono mutanga lontai ses, e o foi ma tō mutanga luenga. Le fionga le mistao soifua maloloina i sona finangalo, le tō whawa au salu malo alofi po. I se whaasara launga i lunga o penga ta wha ilangi ne whaatalano ai e le suyo lea por kalame, le sunga i atu i la epa, whaafetai li o sua. O le tawalunga leo le tautua le nei vai aso, tātou whedua i ele nā vai o sa fau, Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moemoeina, la tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga, a whio mai loa i le 5 Great North Road Manukau, pēwili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha, mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tōpapa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fōi o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fōi o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaruatu. Morisi whamtalanga wla au le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Ai bia la wate lo se futbol e wabiri tau te nei le tula se futbol e lua. E lunga le tau tupa la uranga le siufonga le radio Samoa tasi 5 tolu a mama poka lambe le Fiafia Mai. Peona iei foi le nei a oli le utatu iei. A falas falaili. As falaili wa Lolo winga fai maria la ia u fuanga. Au ngā luenga molia sfalaile. Ole va inga le o tilo we si va inga maria le o mantuina. Mo le tau oloa. Ana filan. No walua tua e su emo mo le pusa pipi. Ole mea lai maria. Ai alu ngir falolo. Kera ko eko fuale fako eko fuale tangata ia malana tau. Ana nafi, na uasi as to ile tama i tewi, vo ile ka mai falolo le lunga tu ia tau, me nga ile pam, o me nga ile camera. Au fisili ku fa finge. E fia ko pusa pipi. Ma le pusa fa. E ai fa mai. E kolu wongo. Ai ka fisili ku kamalo, e kolu fiku. Ai o so maris ka vai meeting, a fisili ku pe le pusa fa ngir kaio, ai kolu va. Pusa pipi. Se furu kolu kilo, bo le se mea. Afa pe na te mafo tele so pusa pipi se fulu tolu kilo le wai se lau ongo se fulu ile ko mo se lau kala au wali se mea Eva kilo se lau se fulu isi falo lo isi fale meat au isi fale se lau ole 5 kilo pe bongo faia baka ko va ida o le mea ala no utala no atu mawhamana atu mo tātou fu ile le tau o loa le wa yen swinga ai ata fisili atu e whai mailanga o le ua le to e yen company le na sapala inga mai la tau matasi company o le to inga talina le wa yai o le ala ua uwa vaine sori wa vele sa war sua ule le ua susui e malona tau ma ua yai mar swinga o telo o loa oi ol matou pitono inga i dosen ape a o ere po wa pa u lalo tau olo a ole a wo runga se wale ma kau ki o ko ngam ia a e alu la te fa tau i pitono una te ye na tangole mai tau olo i le aso ma le aso ai fuale e fa tau di siaso te la tu di siaso si
ai te whai atu e whai mailanga lualu tu. O whese me wasi i rea so tasi. Ole ata le tau vali atu oe. Ma tātou. Wo usau ni o mafo fosore. A wha peo le ata le tu ma whai mai e la fo o le whalolo. O le ta alo whalolo lo ta mafo whau. O le ala le me tau na ta whaia. O le ala le me te tau o na ta whaia. Pe a wha apea o lea o le a whailo le si kairi a whatau o loa. I le tau o loa. O le ala le me tau na ta whaia. Susu ia i tau o loa e leo i le lo. E le ngata mai. Ayo a hati le na whanga nga i lunga tau o loa. O le mea lai ta te mafau fuwilea. Ta te no folo ma whaasoa le leila ta tupe. Ma whaasoa me ai te tau o na tausi elo ta ainga i le aso ma le aso. Tausi le lei, ma ai le lei me ai te tau. E lengi, ku kama, so le ewa ofo i e whala o inga wahanga i runga so le kauso. O le pusa pipi aia, ua le se pusa pipi, ta ilo nisi pitonu, a whapea ngai ko piko o ngai kene pipi, wala au mai whamone mori, ia ma mai se kau maa ngai. O kai ka areanga loko fia i pipi, ane taka kupi. Ia mataka se lengi. Io e ako walo lo fa ia, kuku inalo kau ko pipi. Maka ia pu ni ore kau dungai. Kaki ko mumu ia ala ini si me fakau. Maka kuku pe ilunga kau ko olo. Malo ko mumu ala si me fakau. Tu sabe via ai mitro kanya. Elengi ya. Ole makwa ifu ole elengi ale lava. I know you have keep it ai. Pa ngai lo ina le mafau fa. Inala atala no lo le tatu tala no lo le mafau fa. Ie vai atu fut fa fonga na tunu. Tatu no lo le paketina le fa so ino le tupe maua, tupe sau tu tonu mal tupe toya lo ainga le la fa so soa. Ia I le vai aso lo minga tau lo la ona fa so le tupe. Pe afa pe le atale le tatu te vai ai. Ole si ia o tau oloa I le aso male aso. Luas full family to chai dele jula se football lua. Ma wala se fulu kala mangai. Lima kala fa tau sina tau maftanga seki. Pa balote la ngase se pala ku kala foi fainga malava lo mafto mai. Go to luma. Mai di vai tele. Metate musa mea taulia ya kotuluma. Fai fo ise swinga ua Samoa la ala a ole fina o masaili tuli ole sini. Fai mafa a moe ile ali I. E tele fai ngata tele fo io pua puanga. Ai a etu lava tu uile atu ale anganga. Fina o ya malo awa o seluma na I fai le loto mawaleo no sai. Bailo Bailo
Kau tu luma luas full fit 2 minutes chat le jula se full lua. Ele ma futu le chat wa tu le full vanga ole oli. Pa malo tu ya se pati ni we. Jalo fa malo se fo manuia. Le sia fa talo va tu da po klabe. Fa uma fa talo va tu fa uma. Ma nei malene. Ma ngai era kulo fa wolo fo ya. Fa wo malea. Fa fingi fa kolo. Dala tapai fatalo fatu leba futa ya tinei ke online moria tele nga luenga. Tabali ya kopo fa fedo ya tu. Sa ora la ukamaleo tamari. O ko fa ia fa kawanga me pipi. La kirinka kolololo. La kirinka kolololo. Ai sa fu. Ya kuku pera idungal kau pipi si pe dungal kau. Mau kena ko fi ai ko pipi. La kiri ngama ko lolo mako kabal sol. Alawati ya mingi masina malor si fu laude lei. Pamaloti ya Ramona. Malor si fu ponia malor fu lang mama. Papa iya tu ya lo fa tu ainga ma wo mai mansani lo lan papa au New Zealand. Samoa embassy ia Samoa le fa longa tu po kala me mato ngofie alo fa tu bodi fo le yoli Ropeti pula fa la fa tu mato patatu ne ya wai Roberts fa la fa tu ma lo se fu lao de lei ole ngala utala fo ile le mana yole tatu tino to olo to olo le wo yel va timine ya umanga kuai lo le kala lo ile na fa ole lo matua ma ila lung ko ma ile u di ki fa me ma ile u ai te inola ia le wa ave le va fo ma ai va ko va fo ma fa merkal fo ma ki le la fianga le u lo ko lu ole melo le wa umanga siaki fa le kongur fa ai Pale kongur fai. Si lo mako. Ola la se me ai ka un fai mo se ko rua. Fai se ka konga. Pa marikala le fo mai. Ia em fai fa ka konga. Ai ka un sui fai ai. Ya, marikala le fo mai. Em fai nga sui fai ai. Ai ale fa le fa ka o yamo mo fai ai. Palo mako. Ia wale lei em ka ki fia manga mia la se fai se ko rua. Ati ngolor ko inga e fo ma ia fale le mo fai ai alu rola ia le lo makua walu e vai di fale ele ko ngolo makua fa fai ai dai fa fai ai dai ko ngol falo lo la ko lo makua fesidi o haile fai ai le ale kala al fa ko lo al fai ai nga al fai ai ol sainga o fai ainga nga o mea kau fale ainga pisingisi fale ainga mea nga ka o le sai o le fai ainga o le fai ai le sainga pisiri aku lo makua ale si fai aile o le fai aile o le fai ai o le inkia o le fai aile ale o le inkia nga o mea kau fale o loa i fai mafau ngi kamaloa ia pe lo mo ko lu lo mo ko sa vari ka wa ku si fai ai ngai ko fa lo ai hali si fai ai dia kala lo fa ko lo fai ai ngal fai filipino ka me ka ka muka le kele me ka fale ma fo wa filipino ia u maliu la ko lo makua ka wa ku si fai ai oi ale si fai ai lea ole fai ai lea oi kai mai kal fa ko lo fai ai ngal fai ai o Samoa fai ai nga e o ki Samoa nga i fa nga fai ai o nga Samoa kai mai mal kal lo ko oi le ai la kaki manga ola fai ai lo sainga kaki manga fai ai lo sainga kaki si ave suir fai e soko fai ai lo sainga ma fo me ka pisingi si fai ai nga mo kupe alu akul fai rinkia
ma fau woki le inkia kele me kukupu kele ia me kau pisingisi me kau tewi alu aku di Filipingo ma fau me kau kamuka fe ngaluenga mor kupu alu aku fe sa mo woki eri fa ngare fa pelo bakwa ole ai aku mangira al fai sa bolo ko fa pil fa lo ko o ngai o kia de fa ngare fa lo ko tire avel fai ai no le sai ga ko ge ola mai e ma fo se pisingi si fale ai nga fo ide mo se coupe ko se ai aba ko na fale fai ai la le o ya ki de ngale fa nga pe fai le mo e alu iluma e fa ale ango ya foi da ga ka ke do vai chai min ni alu dungol pensingi kau ka soi fo ya o fai ai fa nga ole olanga ole soi fanga e apa pengen ila ko me ngafa ai o ya wa ki de ngafa popole si me fa ai na ise aso bailoni ba wali bel fa ka ki fa penga aba ko fa mai o e fa penga ba fa ya ka ki fa penga o ko fa fa ai wala ba ngafa timma ama fa malanga lolepe e ga me fa pipi fa ai ka fa fai malanga lolepe asu esela awe fuate luas fuluana menina talo le July tasi milo e muli tau upe vai tasi ai fa etole lau timu ama fai malanga lolepe asu esela awe fuate le nau mua tamilo e muli tau upe vai tasi ai
Babalo tuloy sa Sunday lo fenga juju mangalu ngal nei fo ya o le lo fatu brother. Manu ya ngalu ngal fenga ma oi lunga le loli. Ave ta vale mani ave loli lo ba futa mai fai mali o tsa. So se vai ngole atunu le to te ma mali to tuar Fiafia Mai. Ya le fa malo le sai. Babalo fo di sunga ni pulo tanto Island Stand barbecue. Yung ya so mo fatu ya Julie. Yep, male no falo tapi dat fo fala ngole Fiafia nei na ile Limba Keti Papa Toy. O Jim CLF Fiafia nei mo tong of tanga le mo oi. Kabalo tele au nang to tual tatu tu sa mo men hetin. Yo le telefone fa mo lo iai. Ya piango sa bo mo fatu ya lis mo finga luenga. Ya fa balo tele au nang to tual na tatu fa lo loi every day. Malo le mo to mo lungal tatu pokalame. Babalo tu le fengal konsulat tatu malo wala tu ofisa mai se lan tu mala volo ngadu moto Samoa malo fer fai batito fai valo film bal nei vayaso afenga la pepe mal tatu pokalame ya mal tatu di diesel serenga titia mai se fenga pesta kama ya ifu feo ile mall makingo alo feo ile mall peko ile mall su ase supo ai se lengi Se bal tanto musica le ma tanto fa Fiafia ngale avatu lola ile ni so tanto fase silanga. Tanto fase silanga lo taru mai lungal tanto poklame. La tau bala bala mafuto by Wellington Class Tete Rotorua Hastings of Elava on New Zealand lete mau mai. Ko kala melo fatu mo to aus Italia. Lo mafuto bal to telo ilanto ta fa fiel klape. Lo mau male poklame Fiafia Mai. Maria ngaluenga ino toe luas 10 minute chalo lechu la tasi. Tama iyo lele so utei le uso
Mana ia le fautuanga le nei vai taimi le telo le aisa le tātou wāturu. E se le manga i o whātunga e matua i ant oe. O mo le aisa ele se mea o ngā. E le molo seifua. I oe aisa e whaaleanga ina ilo malos. Whaaleanga ina le mawhau. Ai meso mawhtanga ma mātua tak wale atu load whaafonga le tu. Ia pela wale whaafonga mai e nisi nao tātou whaafiafianga le nei whai a oli. Taimo le watilo tos 5 minute talo leitu la tasi. Ole atatu talimo ila watu nisi neo tatu whaasilanga inunga tatu pokalame. Ea il nofisi de fiel tatu watilo. Awane ngalo tatu lo mingal nei o tatu tusil sunga ma le wau filifili. Ela wale whailo atu mo le malo tatu watilo lo iai tatu tusi na lua tatu ofisa. Wala mwene lua no lua tasi lima. Iwa tolu lua no lua tasi lima vitolu. Fitus fultalal tatu tusi. Ole tuatusi, ole tolu ono tolu ono Hopewell Avenue nei Manukau. Pete tanga iane le shop radiosamoa.co.nz. Oka iesi tusi mole ainga. Wa ye safata ile ava male fa lo le fa sisila tuai ile maftanga alum to bafana wala nei nu o ye safata fa pea. Ole a fail tatu fono masani ile aso tona ia so se fuma tasi o april lo ono le July tasi lonely. E fata nuina le tatu maftanga ile lawa o lutu manga mau ile fa ni tea place I Magale fa mana tuatu me masani le tatu maftanga e mana tua mai fa mole tatu tolsia le anga le le tua na te taita iatu lo to se fua maso matu wola ia tatu o lia ile aso ile maruia moli se fa talanga fa mole fa so tai mai le te fono ile telefoni o le olu tasi oiva lima lua valu fa tai se ni lau wa fono le maftanga ba ye au kilani o le fa ia tatu to maftanga fuli le se tu petongi ai inai otara ile asa suma lua la salea ile tu la se fulma le lua ile oli pa ile tu la tolu ile oli o le nei o danga nei tau tu fa moe o tapeina lava ele mother of divine mercy. Ia awasi tau maftanga moe maua fua ia tatu tau maftanga fuala u aina mantantu lava second hand a matal tatu fa modis fululua se pa ile tulai tolu ile oli ina tonu lava no fanga lo yeli tantu stage de masane fa tatu fa fianga fono falta usanga ale akopa au kila New Zealand fa mole mal awatu male fa lalo tama mteni tuai sa to winner koliso abele o lo alalan papa au kilani ina ia awai mai le tatu fontanga fa le tusanga ile aso ua aso tona isi futmal valu aprila a le tari July tolu ile oli no fanga le youth line in Manukau ile tasi fa lima St. George Street I Papa Toitoe fa mole mana tua mai la restala limas futala mole tusanga fa le tupe mai aprila lu olono si o ati amati lu olo fitu ia te tato umalava le lofa male puipuing o le tapa au langi e mole atu lo to se fua maso mato wola faftai seinia ele prestene male official a copa au kilani New Zealand ai ngalua fau ma to te fatulo watu la fafonga Samoa tu lo na lava ile ava tele male fa lalo e fa mana to tuai le tatu maftanga ai nga salua fau ile pito nu o ta fito I mangyang fa pea Paolo mangafa e maluai ia le matu ainga ia tatu maftanga e faya la tatu maftanga e faya ile aso sfumleiva aso fa lo oluono asumleiva te lo aso ia le July fa ile monta o le telefono se fumle fa pesaro place I isala elu otara fa mole mana tu mai la fonga e faya ile finangalo fa Italia matau a mai sa plate mama mo se tatu I piti mo le fiafi ua tau poina nisi o fa mtalanga fa mole fa so te mal telefono le fionga ia paitea la faele ile telefono oiva lua tasi o toluono po le telefono fiavia ile o tasi fitfitu lua fitfitu fa tai se ni le fa silanga ele telefono male laulawa fono ya na le pauna tatu fasi silanga pauna tatu fasi silanga leo tu ina tu mole fa fonga bele tatu wan tu no fa ngol vayaso sai bele wati leo tu sumal tasi minute tan leo leitu la se futmal leitu la tasi mole mamalo tatu wati no lanto olena fa sili mal tatu la leisi tatu wa fo
pani popo mo sina moni le aso tai mo German pan fa to fa le sa e nei fo fanga mo le aso tai au ai o le sa ai fi mo na mia la tatu pan popo wali ti ale ainga o le German pan ma le tatu cinnamon roll te mawala ile sa ai te bala mo ile tatu telefoni i fa ina fa ilo oka fa mo le lava te lo tatu e te ia le tu o io e te ia le tu o ai mana yelo wala mo re o lo tasi o lo fa fitu fa lu e vitolu o lo tasi o lo fa fitu fa lu e vitolu mo se oka mo le sa ia wase pangi popo sina mongi po le cinnamon roll wase piti mo oe male ainga kamba sa wanga Tala falava o le siufonga le neo Samoa le Radio Samoa. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Talofa! O tau sai liso taavali. A fiu mai loa ile aloha kaz iwiri. Le se te posi mo mia. A palai nei mamawa ile tali. Tali aso se lai sene ai yaya inga whapitoa. Pala au mai lotina o le aloha kaz. Ile ovalu se lau, fitu ono valu, ono ovalu. Pesi asima ile lua lima valu, Roscommon Road, Manurewa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Olo utama Olo utama Sota oma Ile mauta Oh yeah le fia Fia Ile meuma Ile mauta Olo utama Ya, ona o lo yeina I poklame le a tapena tia ile nei o uli le ua whaamutari eisi tau tua masa unanga mo le malo le tātou a tunu wha moe le a tātou whela le vas fau. Awa ring alo le tātou whaamastino le whai as le aso atai au tātou boxing le whali tātou whali I masani maana I tele leo nei whaamastino mo tātou le la o mali tau manu lo ai tāua le whaelo whaamastino tāli te leo le afore fitu le aso atai au le la whali tātou boxing le whai le tātou whali I masani I nai manukau le aso atai au I le tai au ai lo le fiafi. Yo e whali tātou boxing e whamarstino whai whali mo le tātou sumpa le aso atai au su mai mtala mai au mau le whamarsi au mau le whamarstino mo oi le aso atai au. Ia, tau runga toi se tau tua masa unanga mo le malo le tātou wantunu tātou whila le vasa fau le lofa mo le anga le leo le tātou mataisi le langi manuia tele le whaingo le vaiaso e le tātou wantunu I fuafuanga matiu te mga ruenga o lo whiangai mautou. Ia, e mai se fo I le tāpenanti o lo whianga ruenga le tua I le upu fola I tono whata whaitaulanga ese ia e tonu ae o lo iai ale anga le leo le tua le neiva iaso mai se fo le neiva I taimi o le taunga tāle se fuanga mo le taunga tāle pensini talo le li mai pe manatu malangona le le fa soai mai se le poto mai le atu le poto ia te tatu e fa soai ia me faitu tono tatu ainga tatu te falangolango ai le li so ni mailo na nganga te tolu ine tatu wa fo I me te tupu le aso mle aso tatu la fo I matu watu le tua o lo ta pena ia me uma mo tatu la na fanau wa fo I mai o tino me o tatu te loa wa mafati I tatu tala Yesu mai o to mai anta o to wamo matula wamo mama ya to lonuinga tatu ayo ave me umile li so ni mailo na nganga ya te tatu te talo le si ainga mo le si ainga fa ingo nei va yaso
Manatu la tātou tue whenua vasa fau le alofa malanga le leo tātou mataisi lang. La fu si tautua te tia o le tautu mari I lau whaafonga. Ia asu atu vai maru I puenga. I le ai fu si atoa le tautua malaunanga le vai asu. I fu te me sasiai. Ia e whamangalo mai se leo vai. Maru atu rau titi whaitama. Ia ato e mo isi manatu manisi langona. O le tautua te tia. To e mo fu I le isi maftanga le vai asu. Fo e manuia tele le yaso. I le mafta mai le tātua atu no alofa atu Samoa la tunu pele. So I fu mai manuia. Olo utama sota o mau ile mauta oh yeah Fiafia ile meuma ile mauta olo utama
valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy, 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 joy. In this update, the Prime Minister hopes talks between the US and Iran tonight will result in enduring peace. US Vice President J.D. Vance is heading an American contingent to Pakistan for negotiations with Iran over the ceasefire agreement. Israel's military offensive targeting Hezbollah in Lebanon has become a critical point of contention surrounding the truce. Prime Minister Chris Luxon says the longer the crisis goes on, the worse it is for New Zealanders at the pump. So it's in all of our interests to make sure that we do everything we can to support a de-escalation and a negotiated solution. Meanwhile, the Prime Minister says Australia is playing catch-up, trying to secure fuel from Singapore. Australian leader Anthony Albanese is meeting with his counterpart in Singapore today. Chris Luxon says New Zealand's already drafted a supply agreement with Singapore. Albanese says Australia needs a deal as well. At a time where fuel security is on the agenda right around the globe due to the conflict in the Middle East, this relationship is more important than ever. The Health Minister is exploring further crackdowns on selling nitrous oxide or NANGs for illegal use. Health New Zealand data shows 29 hospitalisations for poisoning from inhaled anaesthetics in the year to June, anecdotally mostly from recreational use. Lachlan Rennie has more. Police have distributed warning letters to hundreds of stores laying out the rules. One retailer's been charged this year. Tougher enforcement introduced last year includes prison terms for those selling products commonly used by caterers to people using it to get high. Simeon Brown says he's getting advice on the results and next steps. Household budgets are under strain as start-of-year costs bite, highlighting the need to plan ahead. The BNZ survey found that nearly half of respondents feel more financial pressure at this time than any other due to school fees, uniforms and childcare. 44% say managing costs is harder than last year. And that's news. To sport, and defending Masters champion Rory McIlroy says he's feeling calmer and able to adjust to the pressure better now. He's already worn the famous green jacket. The Northern Irishman holds the joint lead at Augusta National with American Sam Burns after 5 under par opening rounds. Kiwi Ryan Fox is on 5 over. Kiwi driver Matthew Payne is keen to hold on to his holy grail, the Jason Richards Trophy, as the Supercars New Zealand double-header kicks off in Taupō today. While his name is already alongside the likes of Shane Van Gisbergen and Scott McLaughlin, Payne says he's ready to defend home tarmac. Obviously, that's something I've aspired to growing up, so to be within those names is something special for myself, but for me it doesn't change too much. Hopefully hold on to the JR Trophy. And that's sport. Hey, hey!
Yesu Keriso. Le o tino feo feo no tui. Tunga maua velo manu malo. Ua manu malo no tatawani i e. Hallelujah. Yesu Keriso. Sema, Alleluia, awa ua toe tule Mesia, betama imamun, nafasi o ia leo lai betangata, leo tino fea fea wai o tui, tunga maua velo manu malo, ua manu malo no tatawani i e, Hallelujah. Yesu Keriso. Leo tino fea fea no tui. Tunga maua velo manu malo. Ua manu malo no tatawani i e. Hallelujah. Yesu Keriso. Leta maong e fulfulanga sabalo ia e perofeta. Fiafia Mai, e maliu o ia, e tuetu mai na tatou paseka. Leo ati o fea fea iai no tui. Tunga maua velo manu malo. Ua manu malo no tatawani i e. Hallelujah. Yesu Keriso. Leo ati o fea fea iai no tui. Tunga maua velo manu malo. Ua manu malo no tatawani i e. Hallelujah. Yesu Keriso.
ila ila. Matata mai o falling mai lue mai fama nei fai au te una. Tau ni siva. Oli o la mutu. Mau tau te lima. So fumanaya. Mau me ila ila. Matata mai o falling mai lue mai fama nei tau si silva. Ole o so mea. Ma tu ole siva. Te ole ona. Fai futinga ulu. O malo apa. Le fa au mai ole koi sei kakai. O vai ole fai ava.
Fai, fai, nelle
Tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, o le Samsung S26 Ultra, lua lima tala ilua yaso, Mawal TV fitu lima inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua lima tala ilua yaso, a whaia te whailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua ile nei whaasalaunga, o le a maua i sau mea lofa. Le Moda Furniture, tu atu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le lima, aso mafua le asfaraile, as tona i male aso sa, se fulu anga i le afo le fa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia, via le tua, ni fu iaso, fatalofa atu ia te o sofa mawalunga o tato li whaolo Iesu Kiristo, ma lo lava soifua manuia. Ia o amai oe, fea fo ili mea o e whaafonga mai le Naples Kalame. Ia o le areto neo leola, watu fo isi na upu wha malosi, ia te oe mai le afionga le tua. Wal mele e le afionga le tua. E ei mea mana neia, lewa fo na ola au auna i le tua, mwhaitaura na afionga, ia mawha malama mai pēr le tua i loto. Ia awa uia tele me wa ina i Samoa, sau mai Amerika ma wa onga, ia aluatu i Samoa. Ia wa tele atu fo isi me wa mai mo meo life experiences, po o mea maua mai leolanga. E ma na ia leola, whaikau i kusi ma sue. Ai o leola, ola i leolanga ma whaatino leolanga kerisiano. E sili atu fo ile te leo mea o auina ai, pero tala paulo o mea sa o iai ma mea na o ia te wa auina ai. Ar nei tai au, ia ole fesili, ole ase mea te whaia e te mauaile o lai whaavau, le ase ngā luenga. Ia kei loa lau whaikau kuspa ia, tu so le tala lea le pango tā fo ilea sa whaimaia whaata tauro whaatasi mai Iesu Kiristo. Ua whai lesi e li ima, ma whaimai lesi pango tā whaimai. A whai o le alo le tua la me ke le whaolai o e mama ua. Ae whalongo mai leisi nai leisi o nei tu whamai le sali. E ke le matau, ua tonu le tā sala. A wa tau ia i tā ua e tusa mta mena whaia. A uia nei, e le eise mea le tusa nei a whaia. Ia ngā whaimai le o lantala ia Iesu, whaimai le tala le pango tā lea li ia. Ia e mana tua mai au, pe a fio mai lau malo. Ke lor kali a Iesu ia te ia. O le aso, tā te whaatasi ai ma oe i parateiso. O lea lau ke mafofo. Pea tusa ima le a fionga a leali. Whaimai Iesu, o lea so. E le whapea, i alula i e whaisau mongkanga, pe alu e whaisau maumanga, pe alu e whanga e mativa, pe o lea lava se me whai. O le whaimai Iesu, o lea so. O le whaalotanga la pe o na lau ngaina le telo te mi pen whaimai, paulo e le o ngā luenga ina ne imita se tas. A o lea lofa tu noa o a whaola ina i le tangata. A le foi life mai le upo Iesu e lango le mena. A ua te o le whaise ngā luenga, e le mai Iesu te o le whaise mea, a mai Iesu o le aso, ta te whaatasi e ma oe i le parateiso. O le ale mea pango ta lean whai, ngā whai mai a, le ali e, ia e mana tua mai au, pēa ia fio mai lo malo. O le ngā luenga na fio mai Iesu e whai le lalangine, na fio mai e sa ili ma whaola, i le na le iloa. E fo le whata oto nta ua i Iesu o tangata na la tu haya mai an tangata whainga luenga i le tae au, haya mai le uli, haya mai toi titi ama nawa tasile tu la, a vifo, e tutusa ia totongi, o le ale winga. E tai whape na fo i le fina ngalo le tua ia te tato, e le whape o le awalwai u te eva mo ka, o le ua leva ngo ua o ngā moreli, no, o me ngai e o le tua e ona le poto, e ona le fuafuanga, fua i luma, fua i tua, langa whai mai le teu te no me lusu luiva whai upa lusu maliva. O ia i ova lo tātou atua mea lilo, a o mea ua whaali mai, o mea ia o ngā ia tātou ma tātou whanau. O te le malamalama la il menga, le tangata ua se lau tau sanga talon au ona pa ua fies fu tau sanga ua ona le tua. A o le sau le pangota e lima se konen whai mai e leali ia e mantua mai au, pe ea fio mai. Ai whai martala Iesu, o le aso, ta te whaatasi e ma oe i parateiso. Kei loa, ngā luenga na fio mai Iesu, pol tangata la oti, pol tangata o la titi tala vou, pol tangata ua matua, o istemi te whape o lea o ngā, aro ngā luenga ia lea tua. Na sau e sa ili mwhaola, sostua i ngā tangata whatoa a mata leolanga, tangata ua tau whai uiu leolanga, tangata na whaatamala leolanga atoa, o mea ngā e se ili atua le tātou te au na iei. E eselo na fina ngalo. E iei mea na te whaia e tātou te le malamalama iei. E le eia mase ngā luenga nei pangota,
le ka ele le oranga ako ai fe mai le li kasi ala ga upu le li e mana tua mai o Samoa mana tua mai a ke lo ole unga ngaluenga ale tua na fio mai Yesu e fai na fio mai ina ia tatou tonu ia te ia ole tua le masu ina o ia e o mea uma le tua tumu le alofa e ke fo e ngofo fa kusa fa pe lava ina ia oe malau au nanga ai fa longo e kasi ale se konge e sui el tangata ia ai talia le tua o mena ale nei asu o au me fai ina ia e sao i le ola fa le se mea pa wale me olo ke kongu mai kalia ia e kalia lo leli ia ka fai le ngia me fai ai le olo fai o nga luenga you wanna serve him e o ngoa malo fa longo leli o stangata fai me tele ia ai le o ye o lato loto le tua stangata fai taulanga mtautia ai le o ye o lato loto le tua ai va longo o stangata ni i lunga sa tau na wala awai ia e mana tua mai au pe ai fio mai lo malo fa longo se na Yesu ia e mana tua mai au pe ai fio mai lo malo ke lo Yesu a o Yesu ba ngava lo langi ngi e mawalo wa no as long as there is life a fa Yesu nga ngava la kiki au ko ia oe e o kilo la me ke le va pe Yesu mana tua mai o ke fa maulalo ia te oe ke lo po Yesu ia te oe le so ta te fatasi e ma oe parteso. What a beautiful Savior. Oka se atua ina amata ngofie. E le fa tusa. E le fa tusa ina lo na finangalo. Fa me o ia te ia me lilo al neiaso. O se upulea Samoa o te Fiafia tu ia te o neiaso. Tau ina ia anga le leile atua. O le tato o le ola fa